Sunburst flowers calling on warm days overdue. So yeah, if you see me on the street, don't beat me up. I'm sorry about beating your ass. Ay. Jeshi Dwayne Ricardo on Froy hi January ni somni pathum kumsang khat zakwa somkwa pariata piangani a Plantation Florida USA piangani ano panlai hun hi Lauderhill a mangtam hleya Lauderhill hi Florida United States a khopui pakhatani a stage name XXXTentacion ti hanalar zoka Tentacion ti hi Spanish strong ni in temptation ti na ani Anule pa hi Jamaican ani a apa chu Dwayne Ricardo on Froy ani a anu chu Cleopatra Barnett ani ano panzual hun lai chu Pompano Beach le Lauderhill South Florida a mangna sa a api College Jones nen an thina ni kumruk mi lekani in anu ti baitum mi pakhat chu Glastria mi na ngonga avita atina hleya young offenders facility a oma he hinau pangpoi khoi an omti ri na le an zila annun thalo zel tur an ven na munani anu hi XXXTentacion pian hian kumsom pasari som pariat vel lekani a afapa enkol turin ti theiwa kanei biklawa an hausalo boknen nathokin din mun siam turin mundanga a umtengai thina anu hi angai na thlahlel theilea mase anu bola chuan theilawa mi ina te thian te ina chung te ina te thina now enkol tu tura na roiten enkol chawin aron selian ani kumsom pani ani atang chuan api na enkol ta deu chata api hi angai na a api hi ama ngai to bertu ni ina sha a XXXTentacion po hian kapi hi kanu ang zok ani a kanu hi chu ko u ang zok ni hian ka ngai hialani ati a XO ma hian tatu anu ming Cleopatra ti hi om nge a achala hian thingkung lem tatu oma ashoka sailu oma abeka 17 a debut album hing a omani skula kallai chuan anu hi angai na bula athalel theilea skula kallai chuan in swala chinga achan chu anu hlat san tu beng a thlen a beisei wangani mi ka swal chuan kanu in minron biak ka beiseya miron hau ka beisei thinani atia middle school akallai dei to in music hi alo tui to a hard rock le rap te po hi alo tui to a anu le ani chuan an shatin zai pola te chuan an sign in ve a mase a classmate ne ka wangin he zai pola changpo hin an ban le ani Piper High School Sunrise Florida kala heti lai hian late po a recording alo siama mase tun nuwa hian mu tur om to rilem lawani in swala wangin school atanga no chu atok ngun hleya school basa in swalte mi mida nekte keisanga theile ani high school second year ani lain juvenile thon le tani le a dan phalawa silai kol wangin he juvenile omla hian artist dang Stockedy Cleven Goldberg na tonga schemas the slum god ti ashad larani a anin kom ngei ta hleya kum khat do na omnuwa he hmona tanga achwa hian music lam a boy pui chana Goldberg nen po chuan an in tong le a mi in rock turan in thura line X chuan blue snowball microphone chu aleya music chu a record chanta a Goldberg po chuan thural pui ve in anti duna project shanga an thok tuna expo hi poi khoi lamboi pui lawa music lama kal chu thovenga in dileya heti laya abial nu Geneva ayela po in atan puin hasale ni in asoi kumsang ni sompali marcha SoundCloud a hlama sabera uploada attract to Vice City ti ani February ni thum kumsang ni sompanga a SoundCloud ta EP thara release le a Heartbreak Hotel ti ani kumsang ni sompali toplama EP pani The Fall le Ice House ti chu SoundCloud a release le ama se a delete le ani October ni somni pathum kumsang ni sompanga a schemas nen EP thara release le a Members Only Volume 2 kha ani November ni somparu kumsang ni sompanga court documenta landanin poi a khoile a mi in rokle ruk tele mi ku thak wangte ina laka char siamani le ani December ni somthum pakhat kumsang ni sompanga chuan look at me
XXXTentacion single hit tak chu SoundCloud a aron lang ani. January ni somni pakwa kumsang ni som paruka Look at Me Too digital download theitura official release ani. April ni somni palia long form professional interview masaberati a hip hop podcast No Jumper a hian ani a he a interview po hituna hian n2 tamto hle ani. He interview a hian ahun kal to a boina te juvenile umlai Chanchin te asoya ahun kal to te anu chungchang te thil tamtak asoya ni. Kumsang ni som paruk meya chuan Geneva ayela abial nu soidan chuan July tha Orlando an in son novela tang chuan an in kara chuan tharum tho na tele tongkam thalo tin reng te chuwa chana ti a abial nu hi asoi sak thin dan Tlangpui chu athneka abengzo na thinrim te na awa apeta abial nu ma chuan male ama te chu in tha tum angte na oma abial nu hian zai thiam dang la angai thak wangani mela abial nu chuan kalei tan tumte in minti thai thina tia August ni kwa kumsang ni som paruka chuan robbery le assault tharuma mi khoi wangte in man ani le ani anua September ni som paruka jela tangina chhuaka house arrest in a omani anu loka abial nu chu ati boy le a abial nu chuan midanga mutpui ti apuan wangani ashoka chemte te da in glass bottle awak te atuma September thato pa chuan abial nu nen chuan Sweetwater Florida anin sona October tira chuan abial nu chuan arai ti asia a arai nu October ni ruk atanga niriata chuan domestic violence chu anasale hleya abial nu chu ahnekin apet na sale hleya anaw pailai le ama te chu tha te awawa abial nu chuan an apartment nei tu te chu hospital a shwai turin angena ma se ex chuan a khoina mel hiam vel are ma chu ti in a phallawa ex le housemate te chuan apartment danga ansona ni bedroom a abial nu chu an khunga a phone an lak sak boka October ni riata tlan chuakin police apan theita ani October ni riat chuan x2 Miami date kanti amanani a mi chirai lai khoi wangte le house arrest kal lai mek bo chiat wangte in manani a kumsang ni som paruk hian voithum lai manani ta ani January ni som pasaria Asia Proki chuan Instagram live a x2 anga hlel to ziale chhuakwa tura du thu te asoya February ni som pali chuan Look at Me khan Billboard Hot 100 a number som kwa pangana a hawa March ni som ni paruka probation in report renga in jela tang chuan ron chhuak ta a interview te po atilia April ni som ni pania chuan Look at Me chu Billboard Hot 100 a chuan number som ni palina aron kaya May ni som pania X1 Looking for a Star ti la chu a release a Diplo produce ani June ni som palia Salt Lake City a fan hneka alar le hle a August a chuan hla Look at Me chu a platinum ani August ni som ni panga X1 a debut studio album 17 ti chu a release a hit hle ani September ni som pasaria Look at Me video a release le a ni som ni pariata chuan domestic abuse wangin a trial chu December ni som pakhatan postpone ani October ni som ni a chuan domestic violence ven himna atan dollar noi khata donate tur thua puanga meichia alo khoi to le kutalo thak to te hina te chuan ngai damadila tharuk nuwa po a donate na chu proof om lawa wangin a representative chuan khati hun laya aril ru le a soina me ani a engtika nge ati don ti kha soitel kherla wati a women's in distress boward country tan chona donate anti a donate zate Russia tanilo October ni somni pakhata Bay Area Rolling Loud Festival a perform line a fan nen anin swali a mi puizinga pakhat chu microphone na wa ani anua x1 ka maya minron khoi masa a inven nan kalauti ve mai ani ti aron soile ani If you see footage of me punching somebody in their face at my show, it's because he punched me in my face. I don't know if they have it on camera, but I got punched in my face while I was performing, so I responded and I punched him in his face to protect myself. So I'm letting everybody know I'm beating time from now and letting y'all know, nigga, I got punched in my shit. Nigga, so I punched him back in his shit. October ni somni pasaria IG story a chuan music a siam to lo tur thule rilru abuse le huat lo anin to zia aron soya November ni nia
la thar ruang am aron tilang le a music ka siam to lawang ka ti ama se he hi chu music a ka ngai lawati ni December ni khata abial nu chuan a case chu drop adu thu document assign na chu a lawyer ne nan submita December ni som pakhata trial lo hunta a December ni som pakhata a trialin ni som panga chuan charge pasari lain siam bela prosecutors te chuan abial nu kha charge drop tur khana ti luitir ti nan pu a abel chu phal ani talawa an convict phei chuan atlem bera kum som tal tang turati anita ani December ni somhnia chuan jela changchuan ron chhuaka thlani chung house arrest a turin ron chhuaka ni mase a attorney David chuan judge chu local recording studio atlo phalsakna turin angen saka arem ti ani kumsang ni som pariat march ni som paruka a studio album pani na question mark adam chunga a release nu nung ber tur chu a release a kar khat leka kopinoi khat singthum sang khat vel shalani march ni som ni pakhata chuan turakal theinan a house arrest to release ani a legal team te chuan tura lo ani no langaya record sales te hi chu atok law anti wangani March ni somni paruka a album question mark ami a single set to Billboard Hot 100 a number 7 aron hawa X la top 10 na lang masaberani me ni soma chuan Spotify chuan X le R Kelly music te chu a playlist a changin a remove a hate content le hateful conduct policy tharwang ani a hlathu a mi huat na tele tharum omlutuk angchi hi chu an pom tori lawani ma se soyatam hlea tunma a ti swalte chu tunnu in atwar don ami ti te in Spotify te chu anzota Spotify CEO Daniel Ek chuan kan ti swalani ma se alutuk chin chu kan remove don thauti in X la chu an playlist an da let le a X la rwala an remove R Kelly la chu an la promote ve theri lawani case kal lai mek nei ani a trial ngak lai mek ani kumsum ni mi lek ani in June ni som pariata chuan a album question mark po in thathum ve lek ani lain X2 athi ti puan ani a Deerfield Bridge Florida a Riva Motorsports store pon maya chuan ka ani a Riva Motorsports a chuan cycle vel chu a en ko lain Williams le Ellen chu an valud ve a an kalpela Max dum pani an leya Dakar chan ve vela liam chuan X indora chwa san chuan akar BMW i8 ta chuan a chuanga a khal chana kar ma chuan lodangin mi pani Newsham le Bright White te chuan X2 thil an deal ni turani an in bia ka an buai deuh chuan X ngonga chuan voi ni ka anita a Louis Vuitton bag dollar singa vel omna chula in an tlan le ta ani Hei hi Parkland khopui Florida athengani a X omna mek hi ani Broward Country Fire Department te chuan Broward Health North damdoi in hnaya chuan an hruai ngala alo serious leya anoloka Broward Country Sheriff Office chuan athi ti an ron confirm ta ani fence tele milar tam takin an uizia an tilanga BB&T Center Sunrise Florida a June ni somni pasari khan fence sang tam tak te pon an za na le an uina an lan tir theina turin service extant chuan an buat saya mitui nen fence ten an thaliama atuka private in a voina chu nei ani a Gardens of Boca Raton Memorial Park Boca Raton Florida a phumani Athi duk June ni som pakwa chuan Taylor Swift in streaming record Look What You Made Me Do manga asiam 10.1 million stream to lualanin extract set to stream 10.4 million aniti Billboard chuan puanga Billboard Hot 100 apo athi atanga kar khatleka ahla set chu number somnga pani atangin pakhatna arun kai chauta hialani a signature look chu taksa le a mai vela tattoo te le asam dreadlock le achan ve color te hi ani a asam hi novel pakhat The 101 Dalmatians sami Cruella Devil inspire ani no pangte ani atanga music lama tu ani awangin guitar le piano te po alo thiamani in swala shat ema wangin a school kalna ason deureng chin kumsang hi som pathoma music tu boy puina satanin alla release masak ber chu news vlog ti ani
Music lama a enle adu zwal te chu Kurt Cobain, Tupac Shakur, Cage, The Elephant, The Fray, Papa Roach, 3 Days Grace, Gorillaz le Coldplay ti an ni. A o hi azai te hianin atidang lam dei theya. Fans anga hleya a music te hian mi a hip thei hle ani. Fans te ti boy le rapper dang te ne na in ti boy a china wangin hengkong a hian shia ta hlo hleya. A hla thu te hi a ro thei hleya ma se a music hian ngai nat a hlo thau thau ani. Anun dan thalo te hi nuama ti big lawa nun thatak nei lo ti po a in poma anun dan thak du tam tak anei thu te po asoya. Thi thut in rin na te po alo nei to in voi khat po engemaw wanga kalau thi ani chuan kanun hian no pang million nga tal te tilim se kanun dan thalo le ka hming chhiat na zongjong kara hian kanuna hian chan na lo mu se ka message te hi a thalama lo her turin ka du ani ti asoi ani. Athi nu in ex nu Cleopatra chuan ex bial nu railai ultrasound thalak chu Instagram a posa thilpek nu hnungmin hnut thia ani adia abial nu Genesis Sanchez chu alo rai mek ani January ni somni paruk kumsang ni som pakwa chuan apa thi atanga thlasari na a ex fapa gekyum on freud chu apiang ani.